Dame i gospodo, poštovani gosti, dobrodošli na večerašnji koncert koji nas okuplja u čast prijateljstva i zajedništva i negovanja folklorne tradicije. Veliko nam je zadovoljstvo što večeras imamo priliku da uživamo u bogatom kulturno-umetničkom programu koji nam donose ansambli iz Srbije i Bugarske. Domaćin ove večeri, folklorni ansambl Sveti Stefan Despot Srpski, a pokrovitelj opština Despotovac, ovaj ansambl godinama unazad predano radi na očuvanju narodne igre, muzike i tradicije. Njihova posvećenost i ljubav prema tradiciji večeras će ponovo zasijati na sceni. Posebnu zahvalnost izražavamo našim dragim prijateljima iz Bugarske, ansamblu Pirinska kitka iz Blagoevgrada. Prijateljstvo između naših društava traje već dugi niz godina, a ovakvi susreti nas podsjećaju na to koliko su kultura i umetnost snažne veze među narodima. Cenimo ovu saradnju i radujemo se svakom narednom susretu. Sa nama večeras nastupa i Kud Branislav Nušić iz Resavice, ansambl kojim velikim entuzijazmom prenosi duh narodne igre i pesme. A večeras ćete uživati u sledećem programu. Program su otvorili igrama iz zapadne Srbije u izvođenju domaćina folklornog ansambla Sveti Stefan Despot Srpski. Zatim na scenu će izaći solistkinja u izvođenju numere Dobro jutro Šumadija Milica Stanković iz Kuda Branislav Nušić iz Resavice. U nastavku programa na scenu izlaze naši prijatelji iz Bugarske, ansambl Pirinska kitka iz Blagoevgrada, koji će nam se predstaviti muzičkom numerom Snošti pojduh kate. Nakon pesme sledi igra. Vreme je da čujemo prepoznatljive zvuke bugarskog folklora njihovom koreografijom pod nazivom Silenik. Zatim na scenu će izaći njihova solistkinja u izvođenju numere Zapiju mi se Stojan. Nakon pesme na scenu izlaze igrači Kuda Branislav Nušić iz Resavice sa igrama iz Kosovskog Pomoravlja. Ponovo na scenu izlaze naši dragi gosti iz Bugarske sa Pretovno pile šareno, a zatim i vokalna numera iz njihove bogate muzičke tradicije pod nazivom Sevdelinu. Milica Stanković ponovo će nas obratovati pesmom pod nazivom Srpkinja je mene majka rodila. Nakon toga, folklorni ansambl Sveti Stefan Despot Srpski nastavlja program Vlaškim igrama. I naši dragi gosti iz Bugarske još jednom izlaze na scenu, ovog puta sa svojom trećom koreografijom Lile Lile. Nakon igre predstavit će nam se vokalnom numerom pod nazivom Makija Dava Jana. Zahvalni smo na tome što svojim prisustvom i talentom čine ovo veče još bogatijim i srdačnijim. Još jednom uživamo u glasu Milice Stanković, koja će izvesti poslednju vokalnu numeru Da ti budem lepa. Za kraj večeri, Kud Branislav Nušić iz Resavice zatvara program igrama iz Pirota. Hvala svim ansamblima, pevačima i vama, poštovana publiko, što ste deo večerašnjeg zajedništva. Neka vas ova večer podsjeti da i kroz igru i pesmu možemo čuvati ono što je najvrednije, naš identitet, tradiciju i prijateljstvo. Uživajte u ostatku večeri. Sunce zarudilo i proplake plake.
Thank you.
Srpkinja je mene majka rodila, svega volim, ona me učila. Sa verom u Boga majka rađala, doma mi duša kao velika. Da mi duša kao nebo velika, da mi duša kao nebo velika.
večerašnji program zatvara. Do narednog susreta, budite nam živi i zdravi. Prijatno. Gospodin Petar Miladinov, gospodin koji je zadužen za folklorni ansambl Centra za kulturu Despotovac. Petre, evo nas ovdje na trgu Despota Stefana Lazarevića, imali smo jednu lepu priredbu, pa šta smo to imali večeras prilike da vidimo? Pa najpre pozdrav svim gledalcima televizije Strela, a večeras kao što ste i videli, imali smo prilike da vidimo prezentaciju igara folklornog ansambla Centra za kulturu iz Despotovca, kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Resavice i naravno naši gostiju iz Blagojevrada, Republike Bugarske. Rekli ste Republika Bugarska i pomenuli ste folklorni ansambl, pa eto da čujemo par reči o njima i vašem prijateljstvu. Pa folklorni ansambl iz Blagojevrada, tačnije rečeno Pirinska kitka, je jedna institucija koja se bavi radom sa mladima do 18 godina, a ovo što ste večeras imali prilike da gledate, 3 koreografije u njihovom izvođenju su upravo 2 iz samog kraja Pirina i naravno šopskih igara. Inače, prijateljstvo naših dvaju društava datira još davne 96. godine prošlog veka. To je nakon onog raspada Jugoslavije stalo i naravno pre jedno 4-5 godine smo se čuli ponovo i evo obnovili, već nekoliko puta razmenjamo naše programe. Mi smo u maju bili gosti na njihovom festivalu, a evo večera su oni naši gosti u našoj opštini Despotovac.